Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Ummi yang dirahmati oleh Allah, pada video kali ini kita akan mengenal huruf sho. Kita akan mengenal huruf sho. Huruf sho makhrajnya keluar dari samping lidah dan geraham kanan dan kiri. Sho, sho. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sho, 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 sho. A, sha, sha, sho, sho, sha, sha. Z, sa, ro, sho, sho, sa, the, sa, sho, sha, ro, ta, sa, kho, sho, ha, sho, the, sho, ha, the, ro, sha, b, sho, sa, j, z, sho, the, kho, sho, j, the, sha, ro, z, sa, kho, sho, a, b, ta, sa, j, ha, kho, the, ro, z, sa, sha, sho. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Insyaallah untuk kajian selanjutnya akan kita bahas pada video selanjutnya.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.